ассалому алайкум хонандагони азиз. дарси навбатӣ мо аз он оғоз меёбад ки мо то ҳоло давоир ба қисмати арифметика сару кор доштем. ҳозир қисмати дуввуми математика яъне алгебра мебошад. мавзӯи аввалини он аз мавзӯи дараҷаҳо иборат аст. дараҷаҳо ҳамин калимаи дараҷа вақте ки мо менависем, вақте ки дараҷа навиштем, мо дар назар дорем як адади бутун а. ина дар нишондиҳандаи н гуфтем. ин а дар нишондиҳандаи н ҳамаш дараҷа ном дорад. акн дар ин ҷо а асосӣ дараҷа н нишондиҳандаи дараҷа. дараҷа мебошад. дараҷа хосиятҳои худро дорост. яъне мо ҳозир якчанд хосиятҳои дараҷаро дар поён дарҷ мекунам ки дар вақти ҳалли мисолҳо аз онҳо истифода мебарем. агар а дар дараҷаи н бошад, мо амина ба ягон а дар дараҷаи м зарб карданӣ шавем. агар асосҳои дараҷа якхела бошанд, асосро менависем, нишондиҳандаҳо ҷамъ карда мешавад. ин яке аз хосиятҳои аввалини дараҷа аст. ҳангоми тақсим кардан, агар а дараҷаи н ба а дар дараҷаи м тақсим карданӣ шавем, он гоҳ аро асосро менависем, аз нишондиҳандаи дараҷаи якум нишондиҳандаи дараҷаи дуюмро тарк мекунем. хосияти ояндаи дараҷа, ин дараҷа дар дараҷа бардошта, яъне ягон нишондиҳанда дар бардоштан. агар асосро дар ин маврид асосро менависем, нишондиҳандаҳо зарб карда мешаванд. як хосияти муҳимтари дараҷа аз он иборат аст ки агар нишондиҳандаи дараҷа аломати манфӣ бошад, мо онро дар аломати мусбат навишта дар намуди каср менависем. хосияти ояндаи дараҷаро мо бояд доимо донем ки ҳар хо адад дар нишондиҳандаи нулӣ ба воҳид баробар аст. яъне агар нишондиҳандаи дараҷа нул бошад, он гоҳ мо намеро дар ҳамин намуд навишта метавонем. акнун аз ҳамин хосиятҳои дигари дараҷа ки мо ҳастанд дар вақти ҳалли мисолҳо ба шумо нишон медиҳем. ҳоло мо якчанд мисолҳо дараҷаҳоро дида истода ҳамин қисмати ҳалли чора мефаҳмем. яъне ина мисол ҳастааст д дар дараҷаи се дар дараҷаи д плюс 4 дар дараҷаи д зарби 2 дар дараҷаи д минуси 2 дар дараҷаи 5 баробар. барои он ки мо ҳамин мисоли додашударо ҳал кунем, пеш аз ҳама мо бояд фаҳмем ки ҳамин дараҷа чӣ хел намуд қатъи кор мешавад. яъне дилхоҳ адад ки дар ҳаминҷа нишон дода шудааст, мо гирем дилхоҳ адад. ина ман 4 дар дараҷаи 2 ро мегирам. 4 дар дараҷаи 2 маънош аз он иборат аст ки ҳамин 4 азбас ки дар нишондиҳандаи 2 аст, ин гуфтани гап ки 4 худаш ба худаш зарб шуда истодааст 2 маротиба. дар ин ҷо 2 дар нишондиҳандаи 5 аст. ин гуфтани гап ки 2 ро мо бояд ба худаш 5 маротиба зарб кунем. яъне нишондиҳандаи дараҷа ҳаминро мефаҳмонад ки мо бояд ки ҳар як ададро худашро ба худаш зарб кунем. дар ҳамин мисоли навбатии мо, ин мисоли навбатии моро чанд намуд ҳал кардан мумкин аст, лекин мо ҳамин ҳалли ҳамина усули оддӣ ки мо бояд ҳал кунем, ина не ки доим истифода бурдан лозим нест, чунки ададҳои ҳосил мешавад, дараҷаҳои ҳосил мешавад ки байҳо калонтаранд, онҳоро зарбу тарк кардан, тақсим карданда вақти зиёда мегирад. барои ҳамин бо роҳҳои осонтараш ҳам ҷустуҷӯ канда кор. ҳозир ҳамин 2 дар нишондиҳандаи 3, ин гуфтани гап ки 2ро мо бояд 3 маротиба зарб кунем, ин гуфтани гап ки ин 8 мешавад. 3 дар нишондиҳандаи 2 ин 9 мешавад.
پیلوس 4 در نشون دهنده 2 این 16 می شود. 2 در نشون دهنده 2 این 4 می شود. 2 در نشون دهنده 5 این 32 می شود. برابر. اکنون 8 رو با 9 ضرب کنیم 72. 2 حاصل میکنیم پیلوس 16 رو با ضرب کنیم 64 می شود. اینجا 32 می شود. برابر. اکنون اینجا 72 شید. اینجا 64 اینجا 32 ما میتونیم 72 32 را ترک کنیم اگر عددی 40 حاصل می شود با 64 هم رو کنیم عدد 104 حاصل میکنیم. ما طرز دیگری حل درجه رو می‌بینیم. طرز دیگه انتخاب میکنیم که در وقت حل مثال ها طرز دیگه شما در همین چیز لازم شود اگر از این طرز استفاده برید. 2 در نشون دهنده 3 ضرب 3 در نشون دهنده 2 پلوس 4 در نشون دهنده 2 ضرب 2 در نشون دهنده 2 مینوس 2 در نشون دهنده 5 برابر. اینجا 2 در نشون دهنده 3 است. من می‌نویسم 2 در نشون دهنده 3. این 3 در نشون دهنده 2 که است اینا تغییر دادن ممکن نیست. اینا ما یک برای 9 می‌نویسم. 4 در نشون دهنده 2 رو من میتونم که 2 در نشون دهنده 4 نویسم. ضرب 2 در نشون دهنده 2 مینوس 2 در نشون دهنده 5 برابر. اینجا میشود 2 در نشون دهنده 3 ضرب 9 مینوس. اینجا بینید اگر اساس و یخیلا من اساس رو مینویسم صورت رو جمع کرده میشن 4 و 3 را جمع کنم 6 میشود مینوس 2 در درجه 5 خودش مینویسیم. در اینجا 3 تا جمع شونده است. هر 3 جمع شونده در 2 در نشون دهنده 3 موجود است. از بس که این 2 در نشون دهنده 3 در یکمش 2 در نشون دهنده 3 9 دارد. اینجا 2 در نشون دهنده 6 است. من 2 در نشون دهنده 6 رو 2 در نشون دهنده 3 2 در نشون دهنده 3 نوشته میتونم. از 2 در نشون دهنده 5 من میتونم 2 در نشون دهنده 3 ضرب 2 در نشون دهنده 2 نویسم. برابر. در همه 3 جمع شونده 2 در نشون دهنده 3 موجود است. من 2 در نشون دهنده 3 رو همچون ضرب کننده دویمی از قوس برورم اگر داخل قوس نمیموند 9 مینوس 2 در نشون دهنده 3 مینوس 2 در نشون دهنده 2 برابر. 2 در نشون دهنده 3 ما چخیلی که شما میدونید 8 میشود. 9 را خودش مینویسم 2 در نشون دهنده 3 ما 8 میشود. 2 در نشون دهنده 2 ما 4 میشود. برابر. اینجا 8 قوس ده. آن 8 اگریم 1 میموند. ای 4 1 اگریم یکون علامت خطا کردیم. اینجا جمع بدست. من اینجا جمع ننوشتیم. ابولو با جوی پیلوس گذاشتن در کور اینجا پیلوس میگذارم. خب پیلوس علامت پیلوس ها پرفتیم. اکنون بینید اگر 9 و 8 17 میشود. 17 4 اگریم 13 باقی میموند. 13 را با وای ضرب کنیم اگر 8 کره 3 24 میشود. 8 کره 104 میشود. در دو حالت هم وقتی حل کردن ما بینید که جوابی مثال ما هم در بالو هم در پایین 104 شد. یعنی اگر کدام طرزی که با شما آسان‌تر افتاد همون طرز باید که حل کنید جوابی مثال خودتون رو دریافت کنید. از این مثال‌های درجه می‌بینیم که در آن عددهای کسری هست. کسرهای آمیخته، کسرهای دهی موجودند. از در حل کردن همین مثال‌ها ما از همین عددها را استفاده می‌بریم. مثال در مثال‌هایی که از ما با شما انتخاب می‌کنم مثالی زیرینه 8 در نشون دهنده 2 تقسیم 3 مینوس 64 در نشون دهنده 1 تقسیم 3 پلوس 81 در نشون دهنده 3 تقسیم 4. در مثال پیشتر ما وقتی که درجه رو می نوشتیم نشون دهنده درجه از عددهای بطونی بارد بودن. در اینجا نگاه کنید که درجه ها همه اساس ها عددهای بطونن ولی درجه ها عددهای کسری هستند. برای اون که ما این مثال رو حل کرده توانیم ما باید که عددهای 8 64 81 همه عددها را نگاه کنیم که وای ها خیلی با ضرب کننده جدا میشن. فرض کنیم عدد 8
барои ба зарбкунанда ҷудо кардан мо ина ҷудо кунем. Агар ин 2 зарби 2 зарби 2 мешавад. ин гуфтани гап ки азбаски 2 3 маротиба такрор шудааст, ина ман метавонам ки ба ҷои 8 2 дар дараҷаи 3 нависам. инҷо 64 аст. 64 аст. 64ро бошад ман метавонам ки дар намуди зери нависам. агар 4ро 3 маротиба зарб кунам 64 мешавад. 81 адади ояндамон 81 аст. 81ро нигоҳ кунам, агар инҷа 81ро агар ман 3ро 4 маротиба зарб кунам, адади 81 ҳосил мешавад. барои ҳамин ман ба ҷои 8 менависам 2 дар нишондиҳандаи 3 бои дар нишондиҳандаи 2 тақсими 3 минус. ба ҷои 64 менависам 4 дар нишондиҳандаи 3 ин дар нишондиҳандаи 1 тақсими 3 плюс. ба ҷои 81 менависам 3 дар нишондиҳандаи 4 ин дар нишондиҳандаи 3 тақсими 4 баробар. акнун дараҷаҳоро нигоҳ кунам, ин 2 аст. 2ро менависам мувофиқи хосияти ки дар сеюме ки дар инҷа навиштем, яъне ҳангоми дараҷаро ба дараҷа бардоштан асосро менавишанд, нишондиҳандаҳоро зарб мекунанд. мо бояд ки 2ро нависем, 3ро ба 2 тақсими 3 зарб кунем. минус. инҷо ҳам ҳамин 4ро менависем, 3ро ба 1 тақсими 3 зарб мекунем. плюс 3ро менависем, 4ро ба 3 тақсими 4 зарб мекунем. баробар. дар ҳангоми зарб кардан нигоҳ кунем, ана ин 3 махраҷ ба ин 3 будагӣ, ин 3 ба ин 3 махраҷ, 4 ба ин 4 ихтисор мешавад. мемонад 2 дар нишондиҳандаи 2 плюси 4 дар нишондиҳандаи 1 плюси 3 дар нишондиҳандаи 3 баробар. 2 дар нишондиҳандаи 2 4 мешавад, ин 4 худаш ин 9 мешавад, 27 мешавад. ана ки 27ро агар мо инҷа ҷамъ кунем, адади 35ро ҳосил мекунем. бинед, агар дар аввал мо вақте ки мисолро навиштем, мисол ба чашми мо камтар душвор намудор мешавад, чунки дар ин нишондиҳандаҳои ададҳо касрӣ ҳастанд. лекин баъди он ки мо дар бораи 8, 6, 64, 81 ки байҳора ба зарбкунандаҳо ҷудо кардан маълумот додем, мисол ба осонӣ ҳал шуд. дарси имрӯзаи мо хотима ёфт. ба диққатон раҳмат.